This is Agartala city. So we are going through flyover, Agartala flyover station Kantong Otabu. This experience of flyover. So Waisapuno flyover road Salugya po Agartala o abon bagi bonti hay rok turning hang namu sungma jaga pi baka turning rok pai jamano maya sainaya hay puno enjoy this flyover. So the view are very beautiful. The Laikan Aitoka view. You can see this is the flyover of Agartala city, Tripura. Thang lagi na musuh gora tik thang lan. Ken klaja kal surayo. So this is one way. You are not allowed to stop here. Okay, you can stop in some case of emergency. Stop. It's very risky to stop in the middle of the road. So wow, view na hari noro. Bahaya exactly noro comment box o comment lain nita pogi. So we are in Tripura wogo flyover. Abo noro no kunogi tongo. Comment box noro flyover Tripura ni Agartala city ni flyover bahaya exactly comment box o comment lain nita pogi. Yang kono ade. And we are not allowed to turn here or oimania. So thang ke Waisaban suga sima thang hai. Waisaban suga. So here are some policemen. Or by turning by maya. Oh, that's one way. I'm sorry, but turning U-turn are not allowed here. Thang man sat thang na lekra nai. Yang tui mathamai. Thang na musuma jaga wo abo flyover turning green bagi turn klaimayan bagi taisa hai ukluk ma usuna nang ma hai toka. No problem. Hok asu combo kali saimaya hok togo. Flyover ni first right ba. Bisa hokuno pai grateng nai graneng kami. Polok salok nai man. So sung right turn klainai. Ang thang na nang ma jaga o ma thangnai. Right turn khai thangnai.
traffic jam. U-turn खालामनो थाखाय बेलायके खस्थ' बा बेलायके टाइम नांगौ आमोनबादि नारसिनग्रोनाय move to suitable turn to turn. Yes, we are turning. So, traffic jam juga guys. So we are here at Vishal Market datang kita Manunggaw. Ano Devrati se overtake ma Toyota mungge gari korma side rukuno doi side rimaya. Guys, very fruitful today. The day is very fruitful for me. Ani bagi belai ke din kaham tam ni ke samung ni bagi kaimani amu hocaka tai insurance for klaiman ka muda-mudi belai ke fruitful. My day is totally good for me. Belai ke good day. Belai ke din kaham ni bagi joto samung kaka. So like that. Situation khai dang rau khơ bike khai kyang kana. Talk to sufficient atongo. Like that. Asal bike hadir ka. Tadi aku baca puru bike PC sama stong ka abon itu ida engka kene wana ka hanya hai. Azorao kutul malia jagani. Tai kini amti hai engkai okang rani jaga roko. Kulo siur kurui tabung dino. Roni area roko. Wah. Solika asal obong ithamani kiri thangka. Samong ka hanoi. Oh sadang kata kontak TV maya ko. Saya maya tam takto bakto. Bike ro something no beza. Oh. Saya malia boleh sini.
finally guys starting jauh ka saimaya busuk jora jani obo masa lukno waisa tru bon tu nyung kaja isa thok daina ka emne thok kami arok badal jagui abo start nai iya ungtong ka DBC wono thok daina ka tak saimaya busuk jora tin jani kon sangno haikono oro sangai jo jaga oro bathamia sini tipasa rokni jaga roko nang ke selaman mai mui masa ya ku guys so tabu anggunai sai mai ya busuk jani jora sogi mano itu no aste aste tanggi naya no busuk angko no sampai jabono lama tetaro hai o pungit no kelet sing lai ka so này lại cái nào cũng rồi tinh thang man finally khumlung chomnik chomnik ko sampai ka oh baik langsung jora so sampai ya newan su tomani ai puno area wono sampai ka tribal mane sini area di prasarong ni area nanti ka tai kiri liya sesto nongteng baik kono no tong baik kono no tong kono wana lihat so this is Dosram Bull Bridge guys saya bateri buku panjang no hai puno noro video no saja ke like na ta poki ta yo channel no subscribe playa kong ke o channel no subscribe play wi bell icon no sini di tam nen ke je pro konti hai na ta videos o channel no upload play jado aku no noro notification mana